इउपिपिएल दोलोआ दिनैसिम फैयै फैयै 7 बोसोराव आगान होबाय। गोबाव सम सरकाराव फैयै समावबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दिनैसिम थांबोनानै 7 बोसोर बैसो जाबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ थांनाय 2015 इं मायथाइनि 5 आगस्ट खालारखालि दतमायाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव जोनोम मोनदोंमोन। जाय दोलोआ दिनै रायजो राजाफोरजों अनसायजानायाव सरकार दानो हादों। इउपिपिएल दोलोनि 5 आगस्ट जोनोम सानखौ दाब दाब जायगायाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा। बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव मिथिंगानि गोजोन थासारिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिना बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। मिरु इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै गासै गसाइगाव महकुमानि रायमना प्राइमारिजों लोगोसे सराइबिल ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन मिरु इउपिपिएल हानजानि लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा लोगोसे मिरु जिल्ला आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरा। इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बादियै दिनै सराइबिल ब्लक आरो रायमना प्राइमारि जोङो जथायै बेवहाय मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। दिनै इउपिपिएल दोलोआ 2015 सननि 5 तारिख आगस्टआव दतमानि रंजासालियाव जोनोम मोनखांनायनि उनाव जोङो रायजोनि जानानै गोबां जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो बिटिसिआव मोनसे मोजां खुंथायखौ लाबोनो थाखाय मोनसे गोग्गो सरकारखौ लाबोनो थाखाय जोङो थांनाय 2015 निफ्रायनो जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दिनै फैयै फैयै इउपिपिएल दोलोआ 7 बोसोराव जोङो 7 बोसोर जोङो बारबाय। गाबोन जोंहा जोनोम सान। दा बे जोनोम सानखौ जोङो मेहेर गोनां खालामनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि ब्लक आरो जिल्ला मोनफ्रोमबो जोङो बे जोंनि जे इउपिपिएल दोलो दङ मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बिनि गुबै थांखिया बेनो जे बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोग्गो बारहावाखौ लाबोनायनि मोनसे मोजां एनभाइरनमेन्टेलि जोङो जाहाथे बेवहाय थानानै मोजां सुस्थ' मथे जोङो मोनसे मोजां आबहावाखौ लानानै जोङो जौगालांनो हायो। आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनि जोनोम सान बेखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय जोङो साननैनि हाबाफारि जोङो लादों आरो बिनिनो मोनसे गिबि हाबाफारि जे मोनफ्रोमबो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलाव बिफां गायनाय हाबाफारि। दा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो दिनै बे रायमना जोंनि बे कमिउनिटि हल मोखाङाव जोङो बिफां गायबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बिथां विल्सन हासदा बिथाङाबो दंफैयो। मिरुनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि मुर्शिदा बेगम दाङ'रियानि आरो गोबां जोंनि ब्लकनि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा जोङो मोनसे मेसेज होनो जोङो नागिरदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोङो आबहावानि गेजेरजों जोंनि गथ' गथाय जोंनि भबिष्यतखौ जोङो दालांनो हायो। মই আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ হৈ সকলো বিটিআৰবাসী ৰাইজক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ইউপিপিএল দল এতিয়া 7 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে। অহাকালি মানে 5 আগষ্ট 7 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব। তো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইউপিপিএল দলৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সকলো জিলা কমিটি ব্লক কমিটি প্ৰাইমাৰী কমিটিক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আজি 4 আগষ্ট আজিৰ পৰা আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত বিশেষকৈ আমি বৃক্ষৰোপণ দি বা প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম দি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো এটা মিটিং আছে সকলো ব্লক কমিটি প্ৰাইমাৰী কমিটিক লৈ 2টা বজাৰ পৰা আজিয়ে। অহাকালি আমাৰ দিনজোৰা প্ৰগ্ৰাম বা কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফ্লেগ হোইষ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আমি মাৰ্টাৰ্ছসকলৰ ফেমিলি আমি ভিজিট কৰিম। লগতে আমাৰ আকৌ বিভিন্ন ইণ্টেলেকচুৱেলছ বিভিন্ন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ বিভিন্ন লিডাৰ্ছসকলক লগত লৈ এটা মিটিঙো আছে। সকলো জিলা পৰ্যায়ত হ'ব আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটি লেভেলতো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। তো যিয়ে নহওক আজি ইয়াত ৰায়মনা আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ আণ্ডাৰত যিখন প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আজি ৰখা হ'ল
আমাৰ ব্লক কমিটি চৰাইবিল ব্লক কমিটিৰ নেতৃত্বত মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু এইটো বিশেষকৈ বৃক্ষৰোপণ প্ৰগ্ৰামটো এইকাৰণে ৰখা হৈছে যে আমাৰ মাজত যাতে সদায় এটা এৱেৰনেছ বা সজাগতা থাকে যে আমাৰ গছ গছনিবিলাক কিমান গুৰুত্ব বা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সঁচাকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা শুনিছোঁ আমাৰ বতৰবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা শুনি আছোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ তাপমানবিলাক টেম্পাৰেচাৰবিলাক বাঢ়ি আছে আৰু এইটো হৈছে এইটোৰ কাৰণে যে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আমাৰ মানে ইক'লজিটো ইমবেলেঞ্চ হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে মানে আমাৰ মাজত মানুহ হিচাপে আমাৰ সেই দায়িত্ব আছে সেইটো আমি কি ধৰণে আকৌ বেলেঞ্চত আনিব পাৰিম আমাৰ যে এটা ছ'চাইটিৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি পৰিৱেশৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতা আছে ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেইখিনিকেই আমি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দলৰ জৰিয়তে আৰু লগতে আমি জানো যে আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতেও নিৰ্দেশ দিয়া আছে যে আমাৰ এটা প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামছবিলাক হ'ব লাগে ইনষ্টিটিউচনেল প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামছবিলাক ৰখা হৈ আছে লগতে আমি জানো যে এইবাৰ আমাৰ ৭৫ বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ 75 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ সেইটো আমি লগত সংগতি ৰাখি আজি প্ৰগ্ৰামবিলাক আমাৰ ৰখা হ'ল তো মই ছাকচেছফুলি আমাৰ প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আমি ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো দিনজোৰা কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আৰু বিভিন্ন জেগাত ঢেৰ গছপুলিবিলাক অনা হৈছে তো এইটোৰ জৰিয়তে এটা ভাল এটা সজাগতা আমাৰ এইখন অঞ্চলত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ আমাৰ ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ আনিবলৈ এনভাইৰনমেণ্টত এটা ভাল বেলেঞ্চ আনিবলৈ সেইটো আমি সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশাবাদী बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम